kompliciranom nijansiranju parola, bratstvo i jedinstvo, pa ravnopravnost naroda i narodnosti, elektrifikacija i industrializacija, fabrike radnicima ili 1000 škola i tako dalje, aktualna država je gotovo organski i supstancijalno razorena ultimativnim nacionalističkim idiotiziranjem i zloupotrebom kolektivnih opštih mjesta šovinizma. Od pitanja iz ranog socijalizma, šta se danas konkretno na terenu radi u druže, postratno se došlo do apsolutne hipokrizije osvajanja vlasti suptilnim izbornim prevarama, prijetnjama i širenjem straha vjekovnog, nasilnog i krvavog nasljeđa. Na taj način, pitanja boljeg života i prosperiteta sahranjeni su u svojevrsnim mirnodopskim kolektivnim grobnicama, užasavajuće gramzivosti, patološke vlastoljubivosti i kokošarsko-šibicarske mesijanske oholosti prisutnih političkih elita kod nas. I formalno, ideološke razlike su definitivno nestale u vrtlogu skorašnjeg crveno-zelenog zagrljaja i personalnim kolaboracijskim katakombama ekstremnog ludila nepotizma, bogaćenja i političke korupcije. Na našem gradsko-lokalnom mikroplanu sasvim je uočljiv, manje više identičan antihistorijski pristup krucijalnim principima odgovornosti i krivnje, kao i krajnji malograđanski politički diletantizam. Osvojiti vlast, pa makar i faustovski. I samo djelimično se zagledajući u rezultatski vrlo kontraverznu, sveprisutnu ranu predizbornu kampanju tuzlanskog gradonačelnika, koji baš Mesićevsko-kosorski iskače iz svake paštete.